Ni umukino wari witezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi. Ikipe ya Paris Saint-Germain ihuye na Aston Villa muri UEFA Super Cup. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yari mu bitabiriye uyu mukino. Ku musozo, ikipe ya Paris Saint-Germain yegukanye iki gikombe itsinze Aston Villa ibitego 2-1, ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi cyari gikomeje kuvugwa hanze y'ikibuga. Umubano ukomeye hagati y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Aston Villa binyuze muri Visit Rwanda. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2026, Visit Rwanda yatangaje ubufatanye bukomeye na Aston Villa, aho Visit Rwanda yabaye principal partner, official tourism partner ndetse na official coffee provider w'ikipe. Ibi bivuze ko ikirango cya Visit Rwanda kizagaragara ku myambaro y'amakipe ya Aston Villa, yaba abagabo, abagore ndetse n'amakipe y'abakiri bato. Ariko ubu bufatanye ntabwo ari ukwandika Visit Rwanda ku mwambaro gusa. Intego ni ukumenyekanisha u Rwanda ku bantu babarirwa muri za miliyoni bakurikira Aston Villa ku isi. U Rwanda ruzamurwamo nk'igihugu gifite ubukerarugendo bwiza, ariko kandi nk'igihugu gifite amahirwe mu ishoramari, ubucuruzi, kwakira inama mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa bikomeye bya siporo. Ku ruhande rw'umupira w'amaguru, ubu bufatanye bushobora no kugira uruhare mu guteza imbere impano z'Abanyarwanda. Harimo gahunda zo guteza imbere umupira w'amaguru, guhugura abatoza, guhanahana ubumenyi hagati y'amakipe y'abakiri bato, ibikorwa by'ubugiraneza ndetse no guteza imbere imiyoborere. Hari kandi amahirwe ajyanye no kongera ubumenyi n'amahugurwa mu myuga itandukanye ku Banyarwanda bafite impano. Ni ukuvuga ko ku Rwanda, ikipe ya Aston Villa atari ikipe y'umupira gusa, ni urubuga rwo kugeza izina Rwanda ku bantu benshi ku isi, guteza imbere ubukerarugendo, gukurura abashoramari no gufungura andi mahirwe ku rubyiruko.